bwa nyuma y'ekiteeso okureetwa ngo ekibira kya Karinju okutandikira omu district ya Bushenyi kihindurwe national kandi kikwasibwe ab'ekitongore kya UWA abatuura abaheriire ekibira eki bakihakanise nuko kwesharinga. Nimanya obulungi bw'ekibira nimanya n'obulungi bwa UWA konka imwe bakwenda kuhindura ekibira kitu mukakireta mu UWA tima yangu kumukuteka yona nindeba ngo kibanza kitu ekibira kitu bashiturekere kigumenye kituyamba ngo kibenye tuyamba kandi bakikozese kuko bayimba kitukozese. Aba Bushenyi bo bakerane besharinga bari kukinga emihanda erukuza omu kibira nokwe okugamba ngo tubari kwicareza ekibira eki okuhindurwa national park. Omurchamunga twine factories 5. Factories 5 ezo zona zine contract na naba NFA zine yebibera ayitukwiyenku ezo kusamajani. Ejeda kikawa kwata Karinju forest okagindwa national park nakereka ngo ebibera byitu ebyo baba babitwara. Nimanya birungi bya NFA okusinga bya UWA. So nyona ni shaba government tuyambe UWA igigarizeyo tugumena NF yitu kubanga netuyamba tunjira yenzoki tungane mirimo yiti omucyare gendaji. Enshongezi ishengero rya Uganda rikashaba district 3 ezirimo Bushenyi, Rubirizi na Mitoma okuhinguza okuhindurwa Karinju National Park okurabira omukanso zabo bitu Bushenyi bo bacyangire. Ekibira kitu batakacihindura mu paka kigume kirye kibira kigume kituyamba aho kubitwa bamwe tuzarirwa aha nturisiza members zitu tuzuguza tuyamuka school fees mbatubihangwa baswa abanyargurumbaganyirwa mu tureba twine necyo bakuganyirwa ompaka yibaherire bwerita twende kibira kitu kigume kirye kibira. Kanso ya Rubirizi ahaza district ezaragirwa kuhinguza eki niyo yonka ehingwize ahi Bushenyi na Mitoma bacyangire. Gashakwa Sheikh Abdulatif.